Sredinom 14. vijeka Bosnom je vladala plemićka porodica Kotromanjić. Ban Stjepan Kotroman je od 1272. godine bio ban Gornje Bosne. 1313. godine naslijedio ga je istoimeni sin ban Stjepan II, koji se u ratovima protiv Hrvata, Srba i Raguze dokazao kao sposoban vladar. Izbavio je Bosnu iz nepovoljnih odnosa sa Srbijom, u koje je 1283. godine upao njegov otac. Bosna je postala neovisna država, čije su se granice prostirale preko rijeke Drine. S kraljem Karlom Robertom od Mađarske ban Stjepan je bio u dobrim odnosima. 1322. godine oženio se sa njegovom rodicom Elizabetom, kćerkom kujavskog kneza Kazimira III. S njom je dobio kćer Elizabetu, koja se udala za mladog mađarskog kralja Lajoša I. 20. jula 1353. godine. Kao miraz, ban Stjepan II. Kotromanjić je svojoj kćerci, princezi Elizabeti, budućoj kraljici Mađarske, Poljske i Hrvatske, darovao Hum, a to je današnja Hercegovina. Marija Kotromanjić, Grefin von Helfenstein, hercogin von Bosnien, je unuka bosanskog bana Stjepana I. Kotromanjića. Ona može biti kćerka Stjepana II. Kotromanjića ili jednog od njegove braće, Vladislava ili Ninoslava. Tako bi Elizabeta, kćerka Stjepana II., kraljica Mađarske, Poljske i Hrvatske, mogla biti njena sestra ili bratišnja. Rođena je oko 1333. godine, a odrasla je na bosanskom i mađarskom dvoru, tadašnjem središtu evropske kulture. Na mađarski dvor je došla sa princezom Elizabetom. Princeza Marija Kotromanjić je na ugarskom dvoru upoznala Ulriha V. von Helfenstein
iz njemačke pokrajine Švapske. Karlo IV, kralj Svetog Rimskog carstva, dogovorio je njen brak sa Ulrihom V. Brak je sklopljen 9. maja 1352. godine, a realizovao ga je sam car Karlo IV. Ovim sklapanjem braka podignut je društveni status njemačkog grofa. O mjestu i samoj svadbi nema pisanih podataka, ali u jednoj mađarskoj povelji govori se sljedeće. U godini 1351. po gospodu Ludvig ili Lajoš I kaže: na trećem mjestu željeli bismo gospođu Mariju, mnogo voljenu sestru bosanskog vojskovođe Štefana, poslati u Pacovija, to je današnji Pasau, našem veoma poštovanom baronu, da bi se mogli vjenčati. Kao vjenčani dar, Marija je dobila imanje Irmansweiler, zemljište u Sisen, Gingen, Böringen, Hausen, Überkingen, Aufhausen, Türkheim, Wittingen, Bernstadt, Hofstedt, Weiler, uz to još Fronhof von Steinkirch, kojem pripada mlin za pšenicu, zatim jezero na rječici Eib, šume Bernloch, Stadelhof u Ulmu, Weiherwiesen ispod Štajga i dvor Büringen. Po pisanim dokumentima, Marija, bosanska princeza, je kao miraz donijela 10.000 zlatnih dukata, čime je znatno poboljšala finansijsku situaciju u grofoviji. Ovo svjedoči o ugledu i moći bana Stjepana II. I bosanskog plemstva, pod čijim je vodstvom srednjovjekovna bosanska država proživljavala ekonomski, kulturni i politički procvat. Marija je veliki dio svoje imovine dala u zadužbinu. Izgradila je bolnicu u Wiesensteigu i održavala nekoliko crkvi u Geislingenu. Finansijski je pomagala i u svojoj bolnici liječila one kojima je pomoć bila potrebna, a sami je nisu mogli ostvariti. Ova bolnica u svojoj funkciji je ostala očuvana i do dan danas. Sve do 1840. godine bolnica je bila u stanju siromašnim pružiti besplatnu pomoć i uz to im dati još dnevni džeparac. Marija Kotromanjić je bila prilično samostalna, što je bilo neobično za udate žene u srednjovjekovnoj Europi. Pored porodičnih obaveza, ona je obavljala svoje privatno pravne poslove i u svim sačuvanim poveljama je istaknuto: Marija, vojvotkinja od Bosne, supruga Ulriha V. Marija, Gräfin von Helfenstein, hercogin von Bosnije. Ona je bila najpoznatiji lik u helfenštajnskoj ženskoj grofoviji. Grof Ulrich je bio niži po društvenom staležu od princeze Marije. Zato je za Njemce tog vremena bilo jako impresivno da u helfenštajnskoj grofoviji živi kćerka bosanskog dvora.
Za Mariju i njenog muža Ulriha vrlo često se može čuti da su vodili rasipan život, pa je dinastija zbog toga propala. Bili su prisiljeni prodavati svoju imovinu kako bi otplaćivali dugove. Stvarni razlog za ekonomsku propast kuće Helfenstein nije bio rasipništvo, nego politički, ekonomski i socijalni faktori. To je bilo vrijeme ratova. Ne samo da je rat naštetio grofoviji, nego je i kuga, koja je prenesena iz Španije, opustošila cijelu Evropu. Tako je i na imanju Ulriha i Marije ostavila velikog traga. Zbog rata koji je vodio u to vrijeme, Marijinom mužu Ulrihu je prijetila opasnost i 1372. godine nađen je ubijen u svojoj sobi. Ulrih je iza sebe ostavio udovicu sa malom djecom, ratom i kugom opustošenu grofoviju. Imali su 9 djece, 6 sinova i 3 kćerke. Čak 3 sinova bili su svećenici. Najstariji sin Ludvig je postao nadbiskup u bogatoj ugarskoj metropoliji Koloči, zahvaljujući tetki, kraljici Elizabeti. Ulriha su naslijedili sinovi Konrad i Fridrik. Kad je imovina Helfenstein 1396. godine predata današnjem gradu Ulmu, udovica Marija je koristila svoj posjed sve do svoje smrti. Umrla je 27. aprila 1403. godine, 30 godina poslije muža. A kakva je bila Marija, najbolje dočarava rukopisno zabilježena pjesma Pokop Vojvotkinje od Bosne u Geislingenu 1403. godine, u kojoj se ističe da je bila valjana supruga, dobra mati, milostiva naspram sirotih, gostoljubiva, poštena duša koja je zaslužila vječno živjeti. Jedan dio te pjesme glasi: Ovdje si kneginja nađe groba, puna vrlina u životno doba. Marija joj biješe ime, kneginja bogata časima svima, trudila se da sve kreposti ima. Na njezinom stolu darežljivom nudio se objed ljudski društvu svom. Stoga molite svi svećenici časni, da njezina duša uz klicanje i sjaj nebeskom stazom stigne u raj.